HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni main sim ngani hu a Eimi Times a ko chule van noi Thusoh chum kil khom phebam ho BJP Northeast in charge Dr. Sempat-ni Manipur MLA hot akimuding in Imphal hung in hi amma hung kalso na hi MLA HB Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Manipur a President's role la ado a popular government tundoh na ding a lekha na thot a hung hiding gin cha na min hi ta sanam ta thulut ki mu in asai na achun Sempat-ni hin government tundoh hi theiding hinam ti chungchang thu a Manipur MLA ho akimu piding hi ati BJP MLA hon N Biren Chief Minister akon la ado a Chief Minister tha sading nge na abol uchu Center BJP lam kai hon main sim 2023 ni huwa ke pan galzi achu phan sa lo hi hilla MLA tampi to sa na le achung thu a ngo ana tampi om phana and Biren Singh Chief Minister akon anaki resign tolhana Manipur a February ni sim sabla thum ni huwa pana chu president role koi ani hi ahitai Dr. Sempat-ni Manipur hung to hilson'in BJP MLA Delhi muna camping bol hojong Imphal hung kilah tawin hi ekiti chule MLA somni lekhatin government tha sem na ding a nge na abol hi kuki zo mal MLA hon atasat uwa hile lol hingthei ding hidan akise in hi Geldo thei chu ahile kuki zo MLA ho mapuina a main sim 2023 meitei kuki galse a kuki zo te dinga separate administration demands hungki panahin Manipur a popular government tundu a pan ala diule hi chichun political demand ki bolna a phat chomna ape ding hinam ti hi thudo lempin khat hitan hi zan hi chun Manipur Assembly Speaker Satya Barta in Governor AK Bala to ke mutu na a government tha sem do a PR su be hi ding thu so mi ho kom a an het sa in hi chule center government in national highway a free movement upon azwilo in phamo asa na thu ase in hi tu hi MLA ho kilung to ta a government tundo na ding up panla phan hi atin hi Manipur Legislative Assembly Speaker Thokcham Satya Barta in government tha ahung lung ding hap sunga sem do a theiding hidan jan hi chun anaphong do in hi hi chen Manipur a president's role akichai sa ding gamsunga chamle lungmon sa ding hi tinjong an sezin hi jani ni khuwa Imphal East District a kin khat azauna achun Satya Barta in khaveini la achu Governor Ajay Kumar Bala government tha tundo na ding to kisaya anaki mu pe hida na seido in tu pe na hi kamsunga mi pi dei sa government tundo phatta hi tin ana sejin hi United Naga Council UNC-in Manipur Governor Ajay Kumar Bala hinga memorandum appeal na free movement regime ahina banga sa kin a chule 2016 kuma district segi kisimbe ho la do hinading in ange in hi Home Ministry in FMR ala do hin Naga te India le Burma gamgi a cheng ho hin ho asu boidan UNC President NG Lhaphul General Secretary Variyo saksang in atalang hon in hi hichi FMR kila do hin India le Burma gamgi zui a cheng Naga ho chondan le khandan ki bangza mi te hin lam chom chumin buina ato in hi Naga te hi India le Burma gamgi chin a kilometer sangkhat le zagup le somli le thum gam a cheng u hi FMR hin India gam hi hanlang Burma gam a cheng hi zongle kilometer samlogup chana chi the a chule haptani the hi District 2 a seben a Chief Minister Lui Okram Ibobi government in district asim chun Naga te dan low in akoi hi ati UNC in asaina a Naga te chen a chandil le Tunopol district nga hi boulder fencing in asu kha hi kilometer somget tabong a hi ati Achi sa main sim thum ni khuwa cycle mona separation day kiman na a gan salot ki bol to ki sezin janin halang chen Manipur police in FIR khat anazi luvin hi Manipur police ho saidan in agam kai zalam kai ho phabab Thusoh to ki seya thudo adin police station a ko hin hito kilhan a hi chicken gung ale bol ho ma do anadin police in red apan pai ovin hi cha achun single barrel metal ngale camouflage uniform bi amanda ovin hi
dan thongzu ya hi chita bangkin gung ho ki tham de hi tin Manipur police Thusoh jon ata lang in hi Zanhi main simli ni khon German akon hothi gagu bolhon Israel adinga vanui zamitin hlunna limpen Ben Gurion International Airport komta achu hypersonic missile mangchan anaka ovin hi hichibulu na achun mili ta in kisu kha na ana to ovin wanchung lampi chule rail kichot matun hozo se phachom khat se ana boilon hi hothi te bulun hi ga hung ki pana pa lohingta airport mun akap kha zawna hin Israel Air Defense System Iron Dome aero missile US in api THAAD missile hozo se chu panna nei lo ana so in hi Houthi gargu bolhon amahon na to hidan ki phon na neisun chule Palestine mi te apan pinawa abolovin asay kinuvin hi Thusoh document in Israel Defense Minister Israel Katzle Prime Minister Benjamin Netanyahu in pola atading in kitipna anailhon in Iran to na wang hichan geya buluna chu hidan apongdo in Israel Security Cabinet in Mailama Gaza gamsung Operation Khauta abol beding danjong say khomna neizule hi Chizongle reservist asanga amhozong kauna anaidan uvin asay in hi Thusoh document in United States United Kingdom in German gamsunga hauthi te pansa namun ho abulu naw akho sa belche ovin hauthi te mun pi hole akilam kainaw su chimit na ding in hat in amanozing ve Ben Gurion International Airport ki buluze in lena tampi alampi khialun El India lena injong lena lampi khialin Abu Dhabi lamzo napal in hi COVID-19 laboratory akon hung ki pando tichu lab lecture to ki ma in tram vai homnui za tha bia holchil na nei pantawin hi National Intelligence Director Tulsi Gabbard in NIH Director J Bhattacharya lab HSS Secretary Robert F Kennedy Jr ki thopina noiza kolchen na nei ding uhin COVID-19 na hi China gamsung han kopia let ma kon ki pando hidinga ta asan na ane uwa gancha akon mihimin akila hidinga ata asan la uchu hi am hogin cha dola US in atosat le apudua aki thopi project in hichina na kon do na hi pan ala adi unjang ata asan u hi atha be US in kolchen na ane uhin vanui za khet khil ho aso sang sa beding in in hi China in US kolchen na don bon in white paper and the pongdo ovin hicha achun COVID-19 hi United States kam so hung ki pando hitting in asay ovin apot china pachom pi zang mu the hi ativin hi chule US in na hung kondo na thu hi politicize abol o thu a dem na zong anei ove alangkhana US intelligence songjing azam na hung ki pat do dan thu a hi lunggel ki ba na anei povin angai dan o chom chi hi Hilna consensus in ma amlovanga drum vai hom na nuisa officers on khulchin hi achil ha pi kin uchu hi Main assembly zan kima Russian Ukraine capital Kiev hopi drawn tampi buluna ananei kitna a mi tumintina anato kinovin chule chupang ni panan mi sam khatlam in machanna anato ove buluna achun gamsunga district chuma chana in gari pachom pile shopping mall kapset an hi hetpeh chu Ukraine President Zelensky in ni ho somthum him kham nadinga anange chu Russian President Putin in anasampi pon hi hisang chu ni ho thum him kham nadinga Russian President in anapodo in hi hichu mail ma Russian teni holopi Victory Day amanading utokimat may ehis in Ukraine in asang thai ki pon commitment di umlo kilhepla na hibovi atin hi Russian te buluna le thu na in Ukraine sapaitan Russia military te to kimanan nei yuzimka a plan khatle ba muna command post buluna na yuvid hi chujong na Ukraine military intelligence ten misar anay tha ho mangchan Russia te gal salen na akap la dan u anapong do ove alangkhan assist farling se do anading a Russia in tan na ta anay lo na chunga US President Donald Trump in chamna do anading a apan la na ho ahaisan ta ading in anapong do in hi President Donald Trump to say he ahu chi paile Ukraine to mineral deals anailhon a chi pi to hlana Ukraine ke thopi na hata a ahine thezin in hi
US kamsunga revival hun nakain achui sa main simtum ni khochin Huntington to pi pama mhim sang som sang ni lingde khavein ta sana tuilut na anane uve Kingon Baptist California tia ki he Ocean Church Vice Noisa Pastor Mark Francois in Makaina ahin US khang tu simadinga mhim tampi khavea ta sana tuilut anei naw khatzong ahi to e Chule hi chicken gonachin US gamsung pumpi akon haubung som thumwalin pan anala in hi gamsunga artist min thang tampi zong pan anala anaban a masanga Gambino crime family tia ki he tul that mi gu chalam kai semi double Graveno ki tipan chonsit ki si na anaiza ta asana ko na ki khel na anai dan ho aki khomi pisa nga simasanga testimony saina ananezin hompe chu asu halhe in hi ahung lung du main sim gate Pentecost Sunday ni kholet Baptist California tema kaino noiza Baptist America ti gampum pi a ki to ta ta santui lut kin zaw ta anei ting u hi to gon hi gamsong pum pi a hobung ho zo sin kilung to ta ta sanale kisu hal na om do thein ding a agon u hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chebe